Akaswani Imphal Ningthokongzam Sunina Pau Pazari Ahanbada Maroiba Pau Manipur Nupila Ningsing Tauram Ngasi Park Sana Pangthoknakre Nupilal Complex Bu Matam Gachuna Nasemganabagi Damak Rajya Sarkar na lupa koti ama lak kuntra gi senpham khaktuna thamle Azadi ga Amrit Mohotsav palan gi sarukama oina Rajya gi Art and Culture Department amadi All India Radio Imphal gi Regional News Unit anina sinba quiz program da makok mathang taraba myoisingda manamatum yenthokre Manipur ngasi COVID ki anoba case 18 thengnare myoi ama lekhidre Ngaksel Mantri Rajnath Singh na hairi Leibak asigi Armed Force singbu mapangal kankhathanaba sarkarna hanba leitana honari amasung Leibak asigi tongan ba lol singbu ngak senduna thambada University singna achoba thodang lobinaba Uparashtrapati M Venkaiah Naidu na hairi Leibak asina COVID vaccine dose koti chama yankhai yauna kapna ba honaringai jerak asida anoba corona variant sing thorak le hariba asina amuka sunungnang ba pokhale phibam asida ekoina tabiriba miyamda hek yaba makhai athuba matamda vaccine dose suna kapthok pinaba amasung atopa miyoi sing vaccine kapada mateng pangbinaba appeal tawjari laisat asigi ngakthongna ba achamba thong ohumasi inbiu face mask upiu foot taruki social distancing thambiu maimidamati khutsa singna hamdokpiu COVID-19 Mari Lainaba e-Pau Singidamak National Helpline Number Sing 011-2397-8046 Amasung 1075 ta aduga Manipur gi Helpline Number 0385241166 Amasung 1800345381 ta phone tawbiu Hauzik Mapungoba Pau Mukhyamantri Nongthomam Birena Hairi Hauzik Lairiba Nupilal Complex asi athuba matamda matamga chunaba mawongda semgalagani masigidamak Rajya Sarkarna lupa koti ama lak kuntra gi senpham khaktuna thamle wafam asi Mukhyamantri Nongthomam Birena ngasi Imphal gi Nupilal Complex ta pangthopa Nupilal numit thawramda phongdokibani mangna hai Hauziki mirolna matamadugi thawna farabi nupi singna maraibaki da makathoklamba kayadu ningsingduna makogi khudung induna chatpa matam oire Mukhyamantri na hai English ma chanipan marfutra mathoi gi Manipur gi ningtam landa lebaki damak thawna fana lepkiba Andaman Nicobar ithatta loi thakib athobusigi mafamda kathoklaba ningsing jumbi ama Imphal gi sahit minar manakta khinduna thamle Maharashtra Nursing amasung Hirachandra gi mitamsu Maharashtra Gambhir Singh Complex khille Imphal gi La Singkhong Nangkhong da chu hizam irabot gi mitam ama khinduna thamle Mukhyamantri na hai Manipur gi freedom fighter singna imalaiba ki damak tawkiba thabak kaya kendra sarkar na ningthina masak khangle Rajya sidagi loi thakiba mafam Andaman amasung Nicobar ithatta leiba Mount Harriet pu kendra sarkarna Mount Manipur haina mingthole Tamenglong jila gi Longkaw to sagadaba Rani Gaidilu Tribal Freedom Fighters Museum gi jatra su kendra gi Griha Mantri Amit Sahana jatra hunkrabani mangna hai Manipur gi nupi singna Rajya sigi tongan ba samasya singda achoba thodang logduna lagli Englishing machamapan sumna mari amasung lising machamapan kuntra mapan de songna kibal landagi hauraga Haukiba sahi kaya asida Manipur gi nupi singna thawna fana Rajya sibu achuma maikai da poraknaba amasung tongan ba samasya sing loisinabu honaduna lagli haujiksu makhatana honari ngasigi palan thawramasi nupi singda kathokpa thawramni hainasu Mukhyamantri na singthaki ekoi machang moina masmo moina leikhidраbi leibak sigi damta kathokrabi imaibel alaman mayamdubu ningsangba Loine na moina kathong ba dugi spirit edu bi wakhanon da le horiba nasigi mirol amadi lakar da tungi mirol da madugi khubum thanam bai se nasigi mirol ye puli kangai fadabani Ngasigi thawramaduda Youth Affairs amasung Sports Mantri Letpau Haukep amasung Shiksha Mantri Sorokhabam Rajan Sarukyaki Nupilal Ningsing Tharop Imphal gi Kwakaithel Lamdong Community Hall da Rideway Club Kwakaithel Lamdong Sakut Thawrang Loop Langdom Lekai Yaifa Thawrang Nisaban Nupi Marupna Punna Sinduna Pangthoki All Manipur Nupi Marupna Sinduna Nupilal Ningsing Numit Kaksingi Ward Number 3 Community Hall da Pangthokre Lilong Sajing Marian Khong da su Nupilal Ningsing Tharom Pangthoki Bisnupur Jila gi tongan mafam sing da ngasi Marfuni Thoi Shuba Nupilal Tharom Pangthokre Kendra gi Mantri Pratima Baushikna Ningthokong Bazar da Pangthokpa Thawram amada hai Rajya sigi mama singna sakti lerabadi yumthong kuding sakti leragani masin apaba sakhotpa samaj ma porokpa ngamgani mangna hai Rajya sigi nupi singna sakhot lambida lamjingduna sakhotpa samaj ma sengotpada achobu thodang lori
Thawbal Jila amasung Jiribamdasu Nupila Ningsing Numit Palan Pangtokki Moredasu Nupi Lup Kayana Sinduna Nupila Ningsing Numit Pangtoknaki Manaba Kunai Amagidamak Nupi Ubising Mikap Toglasi Haiba Pauzil Puba Rally amangasi Imphal West Zilagi Loremam Lekai Digi Haurogan Nauria Pakang Lapa Kendrigi Mafam Kayada Satkre Rally Edu Saruk Yakibi BJP Manipur Pradesh State Executive Member S. Kebina Hai Kutakula Yamata Paidina British Single Lanting Nakibi Nupilagi Tauna Farbi Ima Singbo Ikai Komnaba Utuna Rally Asi Pangtopani Nupila Ningsing Tharonga Mari Lenana Lifesavers Manipur na Sinduna Lem Idan Tawi Taurum amangasi Imphal gi Singjamai Parking da Pangthokre Taurumadu Singjamai Youth Voluntary Blood Donors Committee State Blood Cell National Health Mission Manipur State Blood Transfusion Council Manipur amadi Department of Transfusion Medicine RIMS ka khusam naraga pangthokibani Puna nupa macha amasung nupi macha kuntrana Idan tawki Bharana ning tamba phanglakpa sahi mutra manga surapuga mari lenana chathaba Azadiga Amrit Mahotsav Palan gi saruk ama oina Manipur Sarkar gi Art and Culture Department amadi All India Radio Imphal gi Regional News Unit ani na sinba quiz program damat pokok mathang taraba mioi singda manamatum yenthokre ngasi Palace Compound da leiba iboyai ma sumang lila sangle da pangthokiba manamatum yenthokpugi thauram aduda Irai nimit khudingi All India Radio Imphal gi nimidang pung 8 makhai da sandokpa quiz program asigi episode 8 dagi 13 phawgi makok mathang taraba mioi singda certificate amadi memento yenthoki manamatum yenthokpugi thauram aduda Art and Culture ki Commissioner M. Joy, Higher and Technical Education ki Commissioner M. Hare Krishna amasung All India Radio Imphal ki Regional News Unit ki Assistant Director Gidin Gangte Dice ki member oiki. Quiz program asi sahi asigi August 13 dagi haukibani amadi masi mathang sahi ki August 3 phawa leptana chathagani. Program asigi makok mathang tarba sing asi wahangi achum paukum ihan hana pirakpa mi ahumadu khangalaga lauthokpani. Tabiriba pawasi Akashvani Imphal dagini. Manipur ngasi COVID ki anuba case 18 thengnare mioi ama lekidre Haksel Bibag na ngasi numidang wairam thokiba chero lamana hai ngasi puna sample lising ama chani kuntra matoi test tobugi manungda mioi 18 adu positive oiba thengakibani masi tharaga hojik pawbada rajya sida COVID positive oikibagi masing punna lakama lising kunmanga changa 15 sure ngasi kakching dagi mioi ama lekidabaga loinana COVID-19 na lekidaba migi masing punna lising ama chamapan marputara sure Hojik Pawbada, Manipur COVID-19 ki sample lak tara mari ising kuntra taruk janipan kuntra mari test taukre ngasi puna mioi 19 laichet astegi naba pagalaki masi tharaga laichet astegi naba pagalapa punba masing lakama ising kulumdoi sama marputra tare shure naba pagalapagi changsada marputra nipan dasmi ama mangani hojik active case chahum kunipan leiri Hindi Teachers College Imphal na sinduna Rajya Thaki oiba quiz competition ama haukiba irai nimita pangthokre competition asi Bharana ning tamba sahi humputra manga sorokpuga mari lenana pangthokpa Azadiga Amrit Mahotsav ki saruk amani Relief Center for the Welfare of Differently Able Person Manipur na sinduna OBC amasung Economically Backward Classes singi tha manga gi oiba skill development training program on handloom entrepreneur da saruk yakiba mioi singda ngasi certificate yenthokre Nai Delhi dangarang Bharatiya Dalit Sahitya Academy na sinduna pangthokpa Dr. Ambedkar Fellowship National Award yenthokpada ibagi lamda kumbidagi WYMA amasung social activist ki lamda Numaithen Ibotonda Englishingani kunmathwigi oina mana pirakle Kendra na Rajya State Tourism Destination kya sengbatuna lam kaya da sakhonaba thabu paikhanaba akanwa mideng changlapagi damak Manipur Tourism Development Kendra Sarkar bu thagatpa phongdukli Imphal iski Pangai Nepali Basti da ngasi pangthokiba society asi lingkhatkibagi 16 subu kumon thoromda Rajya Sarkar nasu Manipur gi prakiti na pibiraklaba mamal yamlaba resource kaya asibu ningthina semgat sagahningbagi wafam phongdokhi State Council of Educational Research and Training ACERT gi director matam sangna hangduna lerakliba du atuba matamda hapinaba Democratic Students Alliance of Manipur desamna dabi tawri desamna ngasi thokpa chirola manahai Director ki post asi hangduna leibadagi mahimasingi lamda kudong chadaba kayamarum mayukna halle Akashvani Imphal dagi pau tabiri Ngaksel Mantri Rajnath Singh na hairi lebagasigi Armed Forces bu mapangal kankhathanaba sarkarna ahanba leitana honari Armed Forces bu mapangal kankhathanaba amasung makoigi sakti ningthina sijandanaba ngamhanabagi damak Chief of Defense Staff amasung Department of Military Affairs ki phamnong na semnaba sarkarna akanba thabak lokhalle Nai Delhi da leiba India ge tangasi pangthokpa Swarnim Vijay Parvat Thoram da saruk yaraduna Sri Rajnath na hai
लेबाग असिगी लानमीसिंगबु मपांगल कलहनबा अमसुंग मखोइगी शक्ति हेनगतहनबगिदमक सरकारना मखोइगिदमक तोंगान तोंगानबा थौरांग कया लौखटली नुमिनिनी चथगदबा थौरम असि इलिसिंग मा चमापन हुंबुद्रा माथोइदा भारत बांग्लादेशना पाकिस्तान गा सोंगलखिबा लांदा माय पाकिबा अदुबु निंगसिंगदुना पाइखटपनी उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडूना हाइरी लेबाग असिगी तोंगान तोंगानबा लोलसिंगबु ngaksenदुना थमनबगिदमक यूनिवर्सिटी अमसुंग तोंगान तोंगानबा महि तंफमसिंगना अचौबा थौदांग लौगदबनी लोसिंग अदुबु लमदम लमदम अदुगी एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज ओइना सिजनगदबनी लोसिंग असिदा तोंगान तोंगानबा रिसर्च तौबगी अयाबा पिदुना लोसिंग असि हिंगनबा होनगदबनी हैदराबाद की तेलुगु यूनिवर्सिटी पांगथोकपा तोंगान तोंगानबा थबक थौरमसिंगी मना येंथोकपगी थौरमदा वाफम असि श्री नायडूना फोंदोकखिबनी श्री नायडूना हाय लोसिंग असि योखटपा खक्तनतना लमदम लमदमगी ओइबा कला संस्कृति चनलोंचट अमदी अतै खुदसा हाइबगी थबक थौरम कयासु योंखटनबा होनगदबनी महि तंफमसिंगदा महि तंबीबदना लमदम लमदमगी लो सिजनदुना महि तंबीरबदी लोसिंग अदु योखटपदा अचौबा कानबम ओइगनी हाइनसु उपराष्ट्रपतिना मखाताना फोंदोकखि लेबागस्ता हौजिक फावबदा कोविड-19 की वैक्सीन डोज कोटी 152 लाख 34 हेना कापख्रे हक्सेल मंत्रालय की पाउना हाई हौकिबा पुंग 12 खक्तदा वैक्सीन असिगी डोज लाख 38 हेना कापखि हाइबा मतम असिदा लाइचदस्ति की मियोय लिसिंग निपान चामब्री हुंफुमरी नाबा फदुना डिचार्ज तौकी मसि थारगा हौजिक फावबदा लेबाग असिदा लाइचद अस्तिगी नाबा फकिबा मिगी मसिंग पुना कोटी 3 लाख 98 हेले मंत्रालय की पाउना हाई अदुमोइना हौकिबा पुंग 12 दा लाइचद असिगी अनौबा केस लिसिंग 3,483 नौना थेंगनरे हौजिक एक्टिव केस लिसिंग 32 लेरी अपुनबा पॉजिटिव केस की मसिंगा येंगनाबदा एक्टिव केस की चांग चादा 0.28 ओइरी मसि हौकिबा सही मार्च थागा येंगनाबदा ख्वाइदिगी नेंगबा चांगनी हक्सेल मंत्रालय की पाउ मतुंगिना लाइचदसी हेक यारबा मखै अथुबा मतमदा खंगदोंगनबगिदमक टेस्ट तौबगी चांग सिंथानगा ओइने हिनगले हौजिक फावबदा पुन कोविड-19 की सैंपल कोटी 35 लाख 59 हेना टेस्ट तौख्रे अमरोमदा सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर बिस्वजीत बोरकाकोटीना लुचिंगबा ICMR RMRC दिरबुगरना पुंगनी की मनुंगदा कोविड-19 की ओमिक्रॉन वेरिएंट खंगदोपंगंबा किट अमा पुथोकले हौजिक ओइना टारगेटेड सीक्वेंसिंग की दमक यामद्रबदा पुंग 13 चंगबा अमसुंग वेरिएंट असि खंगदोंगनबा पुना जेनोम सीक्वेंसिंग तौबदा निमिट 3-5 चंगलिबा असिगी यंगलगा अनौबा किट असि यामना मरु ओय आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर से लौथोपा हाइबसी नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस की मरोइबा पांदम अमगा लोइनना मेघालय सरकारना एक असि रिपील तौनबगिदमक केंद्रदा तंगनरगनी पौमिसिंगदा मेघालय की उप मुख्यमंत्री प्रेस्टो ताइंसोंगना हाय अपस्पा रिपील तौनबगिदमक नेदाना केंद्र सरकारदा मपुंग फाना तक्सिलगनी मांगना हाय NPPSC नेदागी मपुंगिबा सरुक अमनी मांगना हाय अवोंग नोपुक लमदमदगी एक असि रिपील तौनबगिदमक केंद्र सरकारना तक्सिन भाइबसी यामना तंगाई फदबा अमनी हौजिक सानबगी पाउ सिंगजमई वांगमा भगेपति लेकाई की यूनाइटेड यूथ ऑर्गेनाइजेशन की गोल्डन जुबली थौरमगा मरी लेना पांगथोकपा अनिसुबा डे एंड नाइट थोकसोंग अनोबी देवी मेमोरियल सोकर टूर्नामेंट 2012 क्लब असिगी ग्राउंड ngasiदगी हौक्रे टूर्नामेंट अदु कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्री थोकसोम सत्यव्रत सिंहना हौदोखी ngasi हौबा निमित की मैच सिंगदा अहानबा ग्राउंड दा UYO ना माइचौबु पांजल अमसिनुदा थोइक्रे अदुगा अनिसुबा मैच तना TYC ना OCFC बु पांजल तरेसिनुदा थोइकी कुनिथोइ सुबा असम राइफल्स की लमजिंग मखादा असम राइफल्स नोने बटालियन ना नुंबा विलेज की खुंजा सिंह दा आजादी का अमृत महोत्सव को मरी लेना फ्रेंडली फुटबॉल मैच सानकी अमसुंग साना कोनबगी मचाकसिंग येंथोकी लोसिलकपदा कोविड-19 दगी ngakthoknaba कोविड वैक्सीन कापथोकपा फेस मास्क उपपा फुट तरुक लामना लैबा खुच्चा अमदी माइमी तरु तनाना थंबा हाइबा असंबा थोंगसिंग असि ngakna चटपिनबा अमुखना निंगसिंगजरी अरोइबदा मरोइबा पाउ अमुखना मणिपुर नुपिला निंगसिंग थौरमगसी पाक्सना पांगथोकनख्रे नुपिलाल कॉम्प्लेक्स बु मतंग चुनना सेमगनबगिदमक राज्य सरकार ना लुपा कोटी अमा लाख 50 की सेनफम खागदुना थमले आजादी का अमृत महोत्सव पालन की सरुकम ओइना राज्य की आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट अमदी ऑल इंडिया रेडियो इम्फाल की रीजनल न्यूज यूनिट अनि नसिनबा क्विज प्रोग्राम दा मकोंग मथंग तारबा मियोइसिंगदा मनामथुम येंथोखरे मणिपुर ngasi कोविड की अनोबा केस 38 थेंगनरे मियोइ अमा लेखिद्रे ngaksil मंत्री राजनाथ सिंह ना हारी लेबागसी की आर्म फोर्स सिंगबु मपांगल कंखनना सरकारना हनबा लेतन होनरी अमसुंग लेबागसी की तोंगान तोंगान बलोल सिंगबु ngaksenदुना थंबदा यूनिवर्सिटी सिंग अचौबा थौदांग लौबिनबा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ना हारी पाउलोजरे